Burya ngo uririmbye aba asenze kabiri. Indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zifasha benshi mu gusenga. Hatitawe ku idini umuntu abarizwamo, akenshi usanga benshi bakunda abaririmbyi bafite impano yo kuririmba no gusakaza ijambo ry'Imana. Aba hari n'ababita abahanuzi kubwo kuririmba ibinyura imitima yabo cyangwa ibyo bari kunyuramo bikabafasha gukomera. Uyu munsi tugiye kugaruka ku baririmbyi bo mu Rwanda bafite impano idasanzwe yo kuririmba, yewe bigaruriye n'imitima y'abatari bake. Niba ufite amatsiko, komeza kubana natwe urebe uri ku gasongero. Ntiwibagirwe gukora subscribe na like kugira ngo tubane byuzuye. Yego nibyo, kora subscribe ntabwo uzabyicuza. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuramyi Annette Murava. Uyu kandi bikaba bivugwa ko umugabo we Bishop Gafaranga yamuhohoteraga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Bishop Gafaranga ku wa 7 Gicurasi mu mwaka wa 2025 kuri sitasiyo ya Nyamata, akurikiranyweho icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugore w'ubwiza burangaza benshi n'ijwi riryoheye amatwi, yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza, aho yasoreje muri kaminuza ya Adventist University of Central Africa UACA izwi ku izina rya Mudende mu mwaka wa 2018. Habiyaremye Zakari uzwi nka Bishop Gafaranga yakundanye na Annette Murava baza gukora ubukwe buba Gashyantare mu mwaka wa 2023, bukaba bwarabaye by'umwihariko kubwo abanyamakuru batari bemerewe gufata amashusho y'uko byagenze. Mu kubyaza umusaruro ijwi rye, umuramyi Annette Murava yaririmbye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nyinshi zitandukanye. Niho nkiri yasohoye mu Gushyingo mu mwaka wa 2021, yanyuze imitima y'abatari bake, inabafasha kwegera Imana kurushaho kubwo kwibanda ku butumwa bwo kwihangana mu gihe umuntu ategereje ko Imana imwibuka ikamugirira neza. Si iyo gusa, yaririmbye n'iyitwa Imboni, aho yahaga abantu ubutumwa ko nubwo muri iyi si duhura n'ibibazo ariko tuzabona Yesu cyangwa Yezu imboni ku yindi. Mu mwanya wa 9 turahasanga Meddy. Amazina ye ni Ngabo Medal, akaba ubu ari umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu kandi aherutse kwibaruka umwana wa 2 w'umuhungu we n'umugore we Mimi wo muri Ethiopia wahoze ari umuyisilamu. Meddy na Mimi bashyingiwe mu mwaka wa 2021, bibaruka imfura yabo mu mwaka wa 2022, naho ubuheta babwibaruka mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2025. Uyu muririmbyi akaba umwanditsi w'indirimbo, yavutse mu mwaka w'1989, akaba azuzuza imyaka 36 muri uyu mwaka. Yafashije benshi gusenga abinyujije mu ndirimbo nka Niyo Ndirimbo, afatanyije na Adrien Misigaro, Grateful ndetse n'izindi, ibyo bikaba byatumye agarukwaho muri uru rutonde. Abaramyi Ben Serugo na Chance Mbanza nibo tugiye kugarukaho ku mwanya wa 8. Nta kabuza wumvise indirimbo nka Yesu Arakora, aho batangaga ubutumwa ko Yesu akiza, nubwo yatinda isezerano rye riratinda ariko ntirihere. Babishingiye ku bw'igitangaza Yesu yakoze cyo kubaha urubyaro nyuma y'imyaka 3 bategereje kubwo kubura umwana wabo w'imfura witabye Imana atararwaye. Yesu yarakoze, kuri ubu bafite abana 4. Aba baramyi bahuriye mu itsinda baririmbagamo ryitwa Alarme Ministries mu mwaka wa 2011, baza gukundana mu mwaka wa 2014, nyuma bakora ubukwe barabana. Ubu bikorera ku giti cyabo, aho mu mwaka wa 2016 basohoye indirimbo yabo ya mbere, nyuma baza no kuririmba Yesu Arakora, Amarira, Zaburi nshya n'izindi. Ku mwanya wa 7 hari umuramyi Aline Gahongayire. Uyu mubyeyi w'imyaka 39 yaririmbye Ndanyuzwe, yanyuzwe n'imitima ya benshi. Yiganjemo amagambo yo gushima Imana ibyo yakoze, nubwo ntacyo tuyihangwe dukorera ibyiza. Gutandukana n'umugabo we Gahima Gabriel babanye mu mwaka wa 2013 nyuma y'imyaka 4, no kubura umwana we w'umukobwa Ineza witabye Imana akivuka, ni ibikomere bitoroshye yagize. Kuva tariki ya mbere kugeza ku itariki 4 Mata mu mwaka wa 2025, Aline Gahongayire yitabiriye inama mpuzamahanga yo kurwanya diyabete mu Bufaransa, ubwo yari ari mu rugendo rwo guhashya diyabete yari amaranye imyaka 23. Uyu muramyi afite Ineza Organization ifasha abana n'ababyeyi babo batishoboye, yitiriye umwana we Ineza witabye Imana. Yafashije abatari bake kwegerana n'Imana binyuze mu ndirimbo Ndanyuzwe, Izindi Mbaraga, Ntabanga, Warampishe, Ubu Ndashima, ndetse n'izindi.
Ku mwanya wa gatandatu hari Adrien Misigaro. Uyu mubyeyi ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zizwi nka gospel mu myaka myinshi ishize mu rusengero. Akaba yaraje kumenywa n'abandi bantu badasengana ubwo yegeraga The Ben bagakora indirimbo yitwa Nkwitende. Nyuma yaje guca agahigo ko kugira indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana yaribwe n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube ku ndirimbo Ntacyo Nzaba yafatanyije na Meddy ubwo yatangaga ubutumwa ko mu gihe umuntu ari kumwe na Yesu nubwo haza amazi asuma cyangwa umuriro waka ntacyo yaba. Uyu nanone yita ku bukangurambaga Melody of New Hope bwo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Benshi banyuzwe n'indirimbo ze nka Nyibutsa, Ntuhinduka n'izindi. Akurikirwa n'abantu 173,000 ku rubuga rwe rwa YouTube. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Ishimwe Joshua wamamaye nka Josh Ishimwe. Uyu musore w'ikinege yakuze abana na mama we gusa kubwo papa we yatandukanye na mama we akiri muto afite imyaka 4 gusa. Yagize amahirwe yo gukurira mu muryango ukijijwe bimufasha kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana za Katolike mu njyana ya gakondo. Ubu akaba amaze kwigwizaho abakunzi barenga 185,000 ku rubuga rwa YouTube. Ubwo yakoraga igitaramo ibisingizo bya Nyiribiremwa muri Camp Kigali, abakunzi be ntibahwemye kuza kumushyigikira barahuzuza. Kuba atarakuranye na papa we avuga ko Imana yonyine ariyo yamugejeje aho ageze kuko n'ababana n'ababyeyi bombi hari abishora mu biyobyabwenge ntibabe abagabo. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2025 yambitse impeta umukunzi we Gloria, ubukwe bukaba buzaba ku wa 21 Kamena mu mwaka wa 2025. Josh Ishimwe yaririmbye indirimbo zirimo Reka Ndate Imana Data, Sinogenda Ntashimye, Inkingi Negamiye n'izindi. Ku mwanya wa 4 turahasanga Rugarama James n'umugore we Mukiza Daniela. Uyu muryango ufite impano idasanzwe mu guhanga no kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubu bakaba babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ku wa 24 Ugushyingo mu mwaka wa 2024 batangaje ko bagiye gukorerayo ibitaramo bitandukanye. Aba bombi bakuriye mu Rwanda baturanye Kimironko, bamenyana mu mwaka wa 2008, nyuma baza guhurira mu ishuri ryo muri Uganda mu mwaka wa 2012, aho James yigaga ububanyi n'amahanga naho Daniela yiga ibaruramari. Guhurira muri groupe zo kuririmba byatumye bamenyana kurushaho, baba inshuti, baza no gukundana mu mpera z'umwaka wa 2014. Amashuri arangiye mu mwaka wa 2015 biyemeza kubana akaramata, banibaruka abana 2, umuhungu n'umukobwa. Bamaze imyaka 7 muri Uganda, Imana yaje kubaha ubutumwa baza kuririmba mu Rwanda mu mwaka wa 2018. Muri Mutarama mu mwaka wa 2019 bajya muri studio gutunganya amajwi y'indirimbo yanditswe na James yabahinduriye ubuzima ibakimenya bose yitwa Mpa Amavuta. Yanyuze imitima y'abatari bake kubw'ubutumwa bwiganjemo gusaba Imana amavuta cyangwa imbaraga zo gukora icyo Imana idushakaho. Uyu muryango wigaruriye imitima ya benshi no mu zindi ndirimbo nka N'ubu Niho Ndi, Hembura n'izindi, aho bakurikirwa n'abantu 354 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 3 turahasanga itsinda ry'umuryango Papy Claver na Dorcas. Tuyizere Pierre Claver na Ingabire Dorcas batangiye kumenyekana cyane mu gihe cya Covid mu mwaka wa 2020, aho basubiragamo indirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha Imana n'iz'agakiza mu ndimi zitandukanye, mu Giswahili, Icyongereza, Igifaransa n'iz'Ikinyarwanda. Nyuma bagiye bakora ibitaramo bitandukanye byitabirwaga na benshi bw'urukundo bakunzwe. Papy Claver w'imyaka 33 yakuriye muri ADEPR aririmba muri korali, aza kwiga umuziki imyaka 2 muri Kigali Music School, atangira kuririmba mu mwaka wa 2014. Yamenye Dorcas aririmba muri korali Goshen muri ADEPR Muhoza. Nubwo Dorcas yaririmbaga muri korali, ntiyari azi ko azaba umuhanzi. Papy yamubonye ari kuririmba muri korali aririmba biraho, aza kumuhindura umuhanzi, amumenyereza kuririmba. Basezeranye ku wa 7 Ukuboza mu mwaka wa 2019 baza kwibaruka abana. Uyu muryango ukunzwe n'abatari bake, ubu bakurikirwa n'abantu 977 ku rubuga rwa YouTube, aho bakunzwe cyane mu ndirimbo nka Ameniweka Huru Kweli, Mukozi Wetu n'izindi.
mwanya wa kabiri turahasanga abaramyi bavukana Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas. Aba baramyi bakiri bato mu myaka, mu kigero cy'imyaka 19 ya Dorcas, 21 ya Vestine, babigize umwuga bageze mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange mu mwaka wa 2020 babifashijwemo na Murindahabi Irene. None ubu Vestine yasoje amashuri yisumbuye naho Dorcas aracyari mu ishuri. Ku wa gatanu Nyakanga mu mwaka wa 2025 nibwo ubukwe bwa Vestine n'umugabo we Idrissa Ouedraogo ukomoka muri Burkina Faso buzaba. Biravugwa ko Vestine yavuye muri ADEPR biturutse ko akimara gusezerana na Idrissa bivugwa ko afite imyaka 36 akaba akize cyane, yatangiye gusukisha ubwoko butandukanye bw'ibisuko. Imbogamizi mu rugendo ntizibura. Mu mwaka wa 2022 abantu bashatse gusenya umubano wa Irene na Vestine na Dorcas banyura kuri mama wabo bamwumvisha ko Irene abona amafaranga menshi kuri channel ye. Mama wabo ava Musanze aza gusaba Irene channel y'abana ngo yibarekere, ariko byaje kurangira biyunze. Mama wabo yemera ko bagumana na Irene kuko niwe wabafashaga byinshi. Aba baramyi bomoye ibikomere mu butumwa buhumuriza mu ndirimbo zitandukanye bakoze nka Nzakomora, Adonai, Ibuye, Simpagarara, Nema, Umutaka, Ibuye, Yebo n'izindi. Ushobora kuba uri kwibaza impamvu bataje ku mwanya wa mbere. Impamvu ugiye kuyibona. Mbere yo kureba uri ku mwanya wa mbere, twizere ko wakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Umusore Israel Mbonyi cyangwa uzwi nka Israel Mbonyi niwe uri ku mwanya wa mbere. Ubu yabaye kimenya bose haba mu karere k'ibiyaga bigari no ku isi hose muri rusange, akaba yaraciye agahigo ko kuba umuramyi wa mbere ukurikirwa n'abarenga 1,800,000 ku rubuga rwa YouTube wo mu Rwanda. Ibitaramo bye byitabirwa na benshi kubw'indirimbo ze zomora imitima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu musore wavutse ku wa 20 Gicurasi mu mwaka w'1992 yatangiye aririmba ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu Buhinde aho yigaga farumasi. Yatangarije ikinyamakuru Inyarwanda ko atigeze ajya muri studio ku ndirimbo za mbere, ahubwo yazihimbye abifashijwemo n'inshuti ye Brice Higiro, birangira atunguwe n'uko izo ndirimbo zamenyekanye kandi atarabikoraga kinyamwuga. Izo ndirimbo zirimo Uri number one, Yankuyeho urubanza, Ku migezi, Ndanyuzwe, Nzi ibyo nibwira, Ku musaraba n'izindi. Yaje kuza mu Rwanda akora ibitaramo bitandukanye, abamukundaga bataramubona urukundo ruriyongera. Nyuma yaje gukora n'izindi ndirimbo zitandukanye zirimo Nina Siri, Tugumane, Nk'umusirikare ndetse n'izindi. Twizere ko wamaze kuduha inkunga imwe ya subscribe, utubwire uwo ubona yari kuzamo n'uwajemo atarabikwiye, hanyuma ibyegeranyo ku byamamare, inkuru n'ibindi nakagaruka hano kuri Bezo Updates. Wakoze kubana natwe.